Süleyman Ar-Rojixi degan bir adam o'tgan. O'zi 1929-yılı törülüp 2011-yılı o'tgan. Bu Rojixi degan adam o'zi kedey üylüde tug'ilib, o'zi mehnat qilib Saudiyada eng boy adamga aylangan. Oşol akırkı jolu 20 milyard dollar olurken sostoyanasichi. Bu oşol İslam banktardı negizlegende Rojixi İslam banki dep turup. Anam bu kişi ömrünün ayağında 10 milyardты sadaka kılgan. Kıskası baylığının teң jarımını Allah yoluna sadaka kılgan, teң jarımını anam bala çakasına muras kılıp bölüp berген eken da. Can tapşırgandan keyin mындай деткен кыяматтачы лаула аххартани ила ажалин фа асаддак ва аку минас солихин. Намаз окуюн же болсо умрага келейин же ажылык кылайын дебейт экен да кыяматта. Адамдар бир гана эңсеген нерсеси ошол бир саат ушул жашоого кайтар я Алла садака кылып калайын, жакшы инсан болуп калайын деп айтат экен да. Ошондо садаканы көп кылыш керек ажекелер. Құда қаласа садақаны қанша көп қылсақ, ошол бізге пайда. Аз біздің қолымызда байлық бар ғой, аз біздің қолымызда ақша бар да турау, ол ақша сіздердікі емес ол. Шындап айтканда, ол сіздер біреуге сақта беру тастар да, бала чақа алат, егер олар нәсіп қылса, егер нәсіп қылса бір дұшманның қолына тиет да. Ошон үчүн өзүңүздөрдөн мурда кыяматка жөнөтүп калыш керек да. Sadakalardı berip, kedekli bala жардам берип, кыскасы кандай болбосун. Ошондой кыла турган болсок, иншалла бардыгы зор болот. Ошол акча биздики экен да. Ошол байлык биздик болот. Бизге садака берсек, бербесек ал биздик эмес.